wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari nakita nyo isang natipon adlaw ini sa kahawa ang first week of the month in kahawa bulan pagtalin na to. So, alhamdulillah, magsapol, sinjari na ito niyo sa atipon. Tinakong palukay, tawakon tayo amok anak, ay mahod, anak Garong, magbasa ka ito, ayatul Quran. Ay na ka ito. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, magsukol na po, anak, tayo mamod. Ito, talukay, tawakon na to na guru na to, dimerkato pangadyan at layo ni, ay naro kayong dan ka to ang sa may guru. Bismillah. Meron din naman yan, anak. Pag intawag kansahit tayo manghul, intawag ama da isan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna itukbal natin pagsalam sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita niyo kusog. Iban dihilan kita niyo amuin fursah kung sinarab chance amon makakali. Adlaw ini kadung kita ni misanda kuman panitiyo sinamuin pagpakusog sin iman adi pakita niyo matu insyaallah pa maudu na to among topic na to remainon ko yung baran ko iban kamo labi ng baran ko in kita niyo ini hadunya bukon sa ini amo ilang ta miyari kita niyo bat amo in dimina dyan dumatungin waktu amo
amuin malawa na kita niyo. Yasin bago yaon, mariwa ang unang kabulan, minabok tayo mangod na to, kinubol na to. Yaon, agun kaya lupahan na. Subhanallah. Kita niyo ba? Kaya lupahan na. Nabi ato rasan kita niyo pataan. Pag dumatungin waktu, ikakubol kita ang kapito, ang kabulan, lumugay na ang katahon, kalupahan na kita. Na along kubol, isuin ibanta. Ihatod kita sinamuin tuwingin maghatod. Muna, ihatod kita sin laulasya ta. Anak ta, tayo mangod ta, sisyo na bakay ta. Ikaw maghatod, bangaw narta, ihatod kita sin narta. Ikato maghatod kato, inamal. Inamal, dua rin sa klase. Dua inamal maghatod. Amal marayaw, iban amal mangi. Hatuyat to, duwain magbalik. Intuyat to, maghatod ka to, imposible in anak mo, kumulang mato. Imposible in asawa mo, kumulang mato. Ataw in bana mo, kumulang mato. Inalta mo, imposible in anak mo, ataw alasya mo mawaya, in kasakatan mo ikubol. Ataw bang onrilo mo, kaon pa. Uno na inamunan tamo ikaw on there. Na isuin iban mo magulid dito alaw. Ini remind ng time baranta sin amuray ng buo. Iban ta magulid dito amuray amalta. Mayroon duwain. Bang marayaw inamalta amoy makatawang kato. Bang inamalta isab kun marayaw way katawang kato. Inya to biasin bet asin Allah Ta'ala dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir al-ayah tiyawag nin mga mukmin natinya ikamulaw ni iban sin mga ahli niyo iganin baran iban sin mga ahli alam marka mun apoy kayo. So, amo yan, inmalag sa lagu-lago, amo in kita, subay tadaran paglimay ng imbaranta, yasin, insakit sinaka yan, biasin, kawait asin Rasul sallallahu alaihi wasallam, narukum hada, juz'un, min sab'ina juz'an, min nar jahannam. In kayo inilaw niya, amuin masunog niya in kataan-taan ni sambil basi masunog ang buka diyan klase sin kapituan klase sin apoy na kajahanam. Ini ni pasal mataod tao amuin lang niya bang ako masunog ubos na tiyak to adun niya ini misan na dya amon pag forn lang nila amon biya pag paginangan yan tinapayaw naman na mga kwan niya sud min lima mo, hindi itabang makaabot 5 seconds. Bang uno na yun para sa ano. Apoy narkarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kayo ini na dunya ang buong klase kadyayan sin kapituan klase sin narka sin kayo alaw narka. Ang sin mga sahabaya Rasulullah bang sadya law ni amurin kayo niya dunya ini amurin makasunog ka to palaw na ka maray sumarang na ang sin Rasulullah bukol halaw na ka daw niya kompleto yung kapituan klase amo yan in sumunog sin tao makasud palaw na ka wala iyado billah inyaon pag-remind ka to tanyo pasal kamatauran in kita special in kita Muslim mu'min nagngangan Muslim mataod pa amuin kakitaan mo dum adlaw yato masjid magpupuasa sa masuldi ta kahingatan aun tuy magkahinang ta ataw masimasin paghinang ta sinamuin di kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaminsan aun tao niyon pahambok imam dua sila inambok
aun dia tiukuan dia lima ano ba ini dia tama ano ba ini amun dia mga ayat-ayat ya pagkuan sin ya o abay-abay lang nila na inya to dumadlaw lang sin imam pagkakita ko masjid ya subo niya lang niya may tato yan nagbibiyahan lang niya ba kulabang ko nilaw niya siusulog dia kulamisan lang niya kuan dia kulong niya kugdan sin punglo dia di kumanin punglo ka kuan lang niya na ibutang ta na ba lang sin imam na uno lang niya magkakat ko lang niya bang ubus lang in dumatungin ajal mo matay ra kaw alam niya dumatungin ajal matay ako alam niya misan ko nagbibiyahan bang dumatungin ajal ikaw matay bang ko nagbibiyahan di lang niya man jari matay ra ako alam niya iga na yan inya hambok ang mga syirkul akbar na inya to magsasambayang aw niyan tayo mamuin kita panganang teatro inamun hinang teatro marayaw at tawain ko ang teatro long ta makatawang kato amuya to inapikil pa mong topic na to yaon at tafarruk la ibadatillah amuin dinil kita ni waktu pag-ibadat pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak to biyaon kimukog dan katok tanyo katan inamuin hadis qudsi amun gaita sin Allah ta'ala ya ibna Adam tafarrag li ibadati mala'tu sadrak ginan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayk shughlan wa lam asuddu faqrak lang sin Allah Ta'ala hadis qudsi lang niya o ikaw yan lang niya anak Adam kita niyo tiyawag kita niyo sin Allah Ta'ala dihil ko lang niya waktu mo atawa hinangin waktu mo atawa magtafarro ko inatin niya hinangon mo waktu amon ipag-ibadat mo pakusugon mo in pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala lang niya hipuon ko lang niya in pangatayan mo amo in kusog at tawa kawasa in pagyanon dito kawasa amo in kumusog in pangandol mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban butangan ko lang niya amon in kamiskin mo yan amon bangkaw miskin amon lang niya hinamon takaw dayahan nilang takaw singkabayan dengkan niya deng Allah subhanahu wa ta'ala apabila lang sin Allah ta'ala di mo hinangonin pag-ibadat pagtafarrog ka ko ini ay ibadah mala'tu sadrak mala'tu yaday ka syugla hipuon ko lang nin 25 mo natin niya hipuon takaw sin hinang tatauron ko lang nin hinang di ko na lang niya di butangan limit in pagkamiskin mo yan salama-lama amon sa kawain buhi ikaw lang niya miskin na ka na inyaon dilan na to yan discussion in pagyanon sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi yaon pasal in kita ni waktu biyaon bunal mataod amuin busy aja kita special in kita ni ria katarini bang mo in kuanon misan sa jay na mo in makaminsan ang kabulan mari kita ako first time pa agun way na wakto talong taon ba lang ko hinang ko taon na ko hinang in tao sinjama atari biyaon sinjama na to akatari ni gyatusan in gyatusan niya to how no na
may tawirun sila. Ha? Nabangkaw tumawag hambok-hambok, law nga busy ako, aw na ko hinang, aw na ko biini, aw na ko biini. Dito. Naamoy natin pag-ianon si Allah Ta'ala. Sambil di mo na mapikil among tafarruk li ibadatillah. Pag-ianon. Di mo na mapikil among indihilan mo in Allah Ta'ala, dihilan mo among in pag-ibadat, pagtag-ipon kanya. Tungtumon na to inamong in pag-ianon niyaon, among maksud doon, biyay sim Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Baqarah, law ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhan nas, tiyawag niya ingkatan manusia. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa'budu rabbakum. Tiyawag ni mga manusia, law niya ukamo yan mga manusia. Wa'budu rabbakum. Kahatian nyo na unang pag-ianon wa'budu rabbakum. Tag-ipon ka mo po Allah Subhanahu wa Ta'ala, among Tuhan niyo. Nagpapanjari kanyo, alladhi khalaqakum, nagpapanjari kanyo, ibansin, walladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ibansin mga nakauna kanyo, la'allakum tattaqun. Biada sa ito sinamon mga puwasa. Amun kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sa nakaunayin ayat ini, supported day sin ayat ang buok pagkarungan na ito daran, amun hadi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. In ummat ini natin in kataan sin manusia. Ako lang sin Allah Ta'ala in Tuhan niyo. Subay kamu magtagipon kako. Ang buktay sa pamun ayat daran na ito pagkarungan ng sin Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tautod ayat sa laong Quran. Pagtag-ipon kanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Biyaon na hinang na, bukong na sa jin mga manusia, asambil mga jin. Pasabi sinagi ko kaina, masulin kita pagkalupahan ta, although in kita nagsasambahayang, nagpupwasa, pagkalupahan ta, magpakainang kita shirk. In main, amo in murad amun sin amun pag-ibada tauhidullah la ibadati. Amuin hinang muna Allah Ta'ala tunggal siya. Aun biya sin mga kwan sin mga sufi, hindi tabang mga kwan niya sin mga sufi. Naon nila amun inni amantu billah, inni amantu billahi wa huwa al-khalq wal khalqu huwa Allah. Subhanallah. Wal khalqu huwa Allah. Hinang nila biya pagkuan-kuan nila in khalq iban sin Allah Ta'ala amunin Allah Ta'ala amunin khalq. Masul magpakainang kita lang tasin mga dusa among mga malalago shirk. Bisan in Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu niya nakaminsan aw na law Madina aw nambo munafik ini yu'din nas amon biya magpanguan siya mga tao paminasa. Kaya tusin mga tao mga grupo ambok grupo miya to sila pa Abu Bakar law nila ya Abu Bakar ya Abu Siddiq matukitan niyo law niya para Rasulullah nastaghith ano ba tuwan yung pansin istighatha? Amon mga yu, tabang ba? Patabang amon tuwan. Yato sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, daw nila, akit na. Dili pulan, min ida pulan. Tabangi kami. Kita tabangi kami. In Rasul sallallahu alaihi wasallam siyain. Rasul, siyain. Nakura sin mga mukmin. Manjari tayo naman hakim sin namun ula. Lang sin Rasulullah, ono lang niya mga yung kamukha ko tabang. Buko na ko lang niya, di ka pangayo kamo lang niya pa tabang pa Tuhan sin Rasul. Kita niyo? In shirk. Juga lang in Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu. Balik-balikan niya kanila. Buko na pangayo pa Allah Ta'ala.
inatin na istigata inatin na kasi in amon word istigata yon biya amon magkusog biya sinamon di na magulan magsambahayan istigata ghaib salatul ghaib tawag nila biya to in kita niyo daran awon amon in magpakahinang kita niyo sinamo in shirk kan daran in Allah Ta'ala pagtawag niya u'budu rabbakum pagtagipon kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala balikan na to inamon hadis qudsiyat to pataurong ko lang ngayon hinang syugla amon di na kamo kalupahan niyo na in pagtagipon pag-ibada pa Allah subhanahu wa ta'ala nabangta kita una waktu biya amon yan in kumukugdan katutan niya sambil lisuan na kita minsan dumungo lisuan na kita natumtumon na to inamuin ulong sin Allah Ta'ala katutan niyo in ulong niya ihinang niya ibadah katan sin amuin tantadim hayatin nas hayatin insan amuin katan sin kabuhi sin manusia katan sin hinang sin manusia muna bangko matug ang pakaw niatan min pagtug misanda ko man basahon mo bismika Allahumma amutu ahya halawm sin tug mo yadto ibadah in ibadah makapahala ka apabila ko isang matug bilaks lang nila nakatug ko pag music sambil ko pagtug mo yadto tugtog mo na to in ibadah ini the whole day whole night 24 hours nag-ibadah alawm kita sin ibadah sa own ibadah dugain ibadatullah wa ibadah ghairallah biya to invitan niya daw Quran ang ulong niya wala ta'budu syaitan wa'buduni hadha sirati mustaqim ayun yung nang niya ay kung magtagay ko ng syaitan inatin yan nabukon sa syaitan uno na in amo in doon ka nagkukuha nagdidipin ka niya inatin ni amo yatin hinang butuhan inshallah ini suway na to inihatiun marayaw pagtug mo bangko matug iban sin music mo sa upama music mo taon mo yung yurong mo amon bukon amon atawa nagbabasa ko mga magasin na to doon nakaw nakatug inatin niya natug ka amo yatin hinang mo piyagtag ipunan mo yung tao na mo in kuwan niya to siya'y amon lugain ko Allah subhanahu wa ta'ala inatin niya napuas ka sinpagyan sin Allah ta'ala amon dihil niya biya sa upama amon katutug mo yato intug mo yato mahinang mo siya ibadah sumud ko patuilit mamasakaw a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith basahon mo before ko sumud halawang tuilit ka ibadah subhanallah kita niyo may ulong sin Allah Ta'ala ini ang katan bang ta sadya imaginon bang ambok dain ibadah hinang sin Allah Ta'ala biya lang ta sambayang sadya sambayang mayroon na duwa ing ibadah sambayang sadya ang makasul palam surga misan in 5 waktu ini mataod pa di mag 5 waktu na bang hinang sin Allah Ta'ala kasi in purpose may ako piyapanjari sin Allah Ta'ala umin purpose amok da wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mayroon duwaing kasi in dunia ini mayroon nakatimbang mabuat pa inamuin pikpiksin amuin kuwan yaon hilam yaon bang tungod pa Allah Ta'ala i-compare mo sin dunia ini mayroon kanda in purpose kaya panjari kita ni sin Allah Ta'ala asupaya sa jama ibadah kanya na bang inhinang sinbang sa pamahinang ladya sin Allah Ta'ala daw niya wayrong dugaing pag-ibada amurain pagpuasa magpuasa adya kita nyo isa ninang kabulan Ramadan masol ang bang makabot na po daw kawaan adlawin kayo kita nunin tawya malaman na bang the whole life mo nagpupuasa adya ka
Ati ko yun makasul palawang soga. Subhanallah, inallahu ta'ala maulong katutan yun. Bisan in sambayang, muna-muna among dihil ka na sinallahu ta'ala kay iman sambayang. Kaya nag-reduce siya pag sambil matunay sab siya balik. Dakon ni sab siya sinabiullah Musa, katukulong niya balik kau patuhan mo pangayo abi ini, babaan niya. Sambil nakaabot in sambayang 5 waktu, sa in pahala idihil kay mo. Pahala sin kay man sambahayang. Biya tuwing ulong sinallahu ta'ala. Nabang sa pamain na-approve, inamuntag na ertudil ka na sinallahu ta'ala na kay iman sambahayang. Then sin may na sambil pa doon. Subay na ko magsambayang, abang ka ni magsambayang, makasud ko pa lang na ka. Kauno ba ha? Then sin may na nagsasambayang na jakitan niyo. Nabiyaon, hawak to biyaon, ya sinagi ko in ayat yat amot hadis kunsi, pagkaulang niya, bangulong niya, dihinang, ninipahinang ko ini kay mo, pag ibada, hipuon takaw, hipuon ko in 2-5 mo yan, inatin niya, hipuon takaw, amon pataurong kay mo in hinang, syugol. Mala to, yaday ka syugla, hipuon ko lang niya. Nabunal, bunal yan. Bang kita mga subwa kay banan tawagi, hauno kaw, may takoy nakakari, busy ako. Busy. Pasal biya to imbita sinong tala kanya, amo tindil kanya, amuin pasal hindi niya na magkapikirin pag amuin bukunda kanya, bukon amon mahaga kanin pag ibada, kasi ini hambukin niya ibada, inamon pagkarin na to in. Ibada malago. Hambuk ibadah yung pagkarin na to. Di lang kau sinallahu ta'ala, amon di na kau, amon pahadis, amon ang buklang niya, amon yakzipu Allahu fi qalbil mu'min, amon ibigay kayo mo sinallahu ta'ala, inginan, amon ikuan niya palang pangatayan mo. Bang ini kau, daran mo pipikilin pagyanon niya ang ibadah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Idihil niya kayo, dihilan niya kau chance. Mahaga kay mo. Misan pa umihinang mo, mahinang mo, amuin makapag-ibadat ka. Dia. Wadin din pagkuhan niya. Dua namang hindi katarin mo. Yan yung pag-isin ko niya. Silent na. Kalau berada. Kuwan tingnan ko na yung silent. Parking mo siya, parking. Yung mga sambong kayo mo. Hambok pa yan. Hambok pa yan makakuhan sin pag-ibadat. Pujo na. Ito. So, in pagyanong tayo ni pag-ibada, mataon. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, katutan yung chance. Sulugon mo yung badyo mo magbismillah ka, ibada. Kumaon ka, magbismillah ka, ibada. Gumuha ka, mamasa ka, bismillahirrahmanirrahim. Atau matuko sumakat po sa sakatan mo, atau gumawa ka before ko gumawa, bismillah, tawakkaltu ala Allah rabbil arsyil azim, ibadah. Pakuanan mo sa sakatan mo, subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ibadah malago, matawag ibadah. So ini yung katan, bukun sadya in ibadah amon launta hinang mo. Misan in napikil mo, bang kau makapikil marayaw, way mo pala hinang, makapala ka, ibadah. Bang mo hinangon, dubli-dubliin, ibadah mahinang mo. Bang kau makapikil isat mangi, ang pamuhinangon, nagdusa ka.
Ibadah sa ibadat ligayrillah. Nagdusa ka. Dito inamuin dihil sin Allah Ta'ala kato tanyo amuin chance asupaya in kita niyo continue in pagmabuwa kanya. Pasal di sumud in pagyanong takwa bang mayroon pag-ibadah. In takwa sumud subay aon pagyanon ibadah. Na hawak to biyaon malagot chance dihil katutan ni sin Allah Ta'ala. Isiyo na lang din makapag-ibadah. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to among intima udin fitna kaman hajara ilayya. Biyato hadis ko si Raisa. Makapag-ibadah tao hawak to timaw din fitna. In fitna mataod iban dim timaw dinamon kinang biya dakaw lang sinallahu ta'ala hadis qudsi amuin miyaon kanya ang inatin niya biya mo siya amun biya in Allah subhanahu wa ta'ala inatin niya simuok tuon ko kanya nabiyaon chance day sa malago sa in problema rito amuin hoy naagon waktu ta sin pag-ibadah hoy naagon waktu ta kulang mato kita pa hinang especially kita nyo katan naghihinang in kabugan ko in kaybanan di na minsan minsan amuin asas lang nila amuin biasin 5 waktu di na kita makapag 5 waktu na nakagwa na kita sinamuin tiyawag sin Allah Ta'ala nakaliw na hadis desa in tao pakusugon niya inamuin ham niya adunya ini atau amuin biya din kakawa niya adunya ini idihil na kanya sin Allah Ta'ala sa wayroon na pag-akhirah wayroon na akhirah biyaon mataod manusia sacrifice niya na in health niya sacrifice niya na in amun waktu niya sacrifice niya na in pag-ibadat bang man tumuod din siya inata niya pila sadya indayahan misan 10 tahon di na siya mag business aun dagyatosan milyon habang ko may tabang kita siya pa inamuin makusog amuin mag-sacrifice amuin misan nag-uulan manaw kita niyo may tabiat to sacrifice niya in waktu niya inamun health niya sambil na siya lumaas mataod yan bisan kato dito ka ahula mataod dayahan biat to sabang mo siya kitaon bangkaw mga subo pilensin niya giatusan milyon may tabiat to siya basta di iya to mahipo amo yato indihil kanya sin Allah Ta'ala na mataod day sa miskin apangatob niya habaran niya biya risab siya dayahan in makawa na to rito in pagdaya to'y bukon halima in pagdaya hapangatayan rina nafs
ginan nafs. Bangin pangatayan mo, yaon, in pagmabuka pa Allah Ta'ala, dayahan ka. Dayahan ka. Misan kulangin arta mo. Misan kulangin uno sa dayahan ka. Kasi in mga tao yato, kalupahan nila, in sila, in riziki sin Allah Ta'ala, kadar yan. Sa pantona mo in water tank, paglulo ng tubig yaw na taas. Bang inluon sin tangki yaon, 10,000 galon tubig, butangan mo siya hambok hose, sambil maubos, amo rin makawa mo, inampo ngay galon yato. Butangan mo 2, 4, miss kaya dya in pag kuwan sin tubig sa di ito amo rin makawa mo sambil ka mapatay amo rin makawa mo nampo ngay ugalon yato sa in kita in manos karulupahan niya in kadro sin Allah Ta'ala amo rin hindi dihil kanya sacrifice niya na inamo in waktu niya iban sinamo in pag-ibadat niya. Although, ang kay ba na magsambayang sa masul, di na makasambayang. Pasalan, sinamuin busy siya sin business niya yato. Di niya nakadihilan. Wakto. Nabiyak tinpiyat-bitahan, kita niyo, iban sin mga times, sin mga sahawa. Matawag kanila ray sabdayahan. Abu Bakr Siddiq. Bang hawak to biyaon, multimillionaire siya. Abu Bakr Siddiq, dayahan siya. Banghawak to biyaon, multimillionaire siya. Na may ta, in kiyaway ta in siya, bang ibutang in iman na to, pahabok, among timbangan yaon, ang sipakin iman, sin Abu Bakr, mabukat in iman niya din katutan niya. Pasal in siya, sacrifice niya, in waktu niya, in alta niya, hapag ibadat. In kita niyo bukon, sacrifice nato yung ibadat, in waktu na to, paglawag sin, amo in dunya. Although, in kita niyo, kagunahan na to. Di kita ni sin Allah Ta'ala. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bang kamu lang sin Allah Ta'ala maubos na sumambayan, panaw na kamu. Aun kay ba ng mga mufasirilaw nila kasi kay namo in wabtagu min fadlillah paglawagan yun fadl sin Allah Ta'ala nila yato ilmu mujarrad ilmu sa inrajih amun bunal in yato law niya min fadlillah amun riziki sin Allah Ta'ala pasal yung butangan dito in shart niya paglawag sin riziki sin Allah Ta'ala wadkurullaha kathira. While in kamu naglalawag sin riziki sin Allah Ta'ala, tiyutumtum niyo, patauron niyo pagtumtum pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. May tayo asupaya, di niyo kalupahan in pag-ibadat, iban sin pagdinang niyo sin riziki yaon, di niyo kalamuran haram. Nabiyaon, bang ikaw naghinang ka hospital, pasal matawag ka to biya naginang hospital atau naginang mga company. In short, pagyan sin Allah Ta'ala wadkurullah kathira, mapatutin kita niyo subay tayo to tiyutumtumin Allah Subhanahu Ta'ala. Pasal matawag dusa, magpakalanggang kita sara. Naginang kita, bukon ikhlas, naginang kita, amuin misan sadya ha, hambuk, sa upama aun kau kiawa dito akuan niyo haram yun bukong kayo inya to haram magdusa kau inat kandan lang sin Allah Ta'ala lang niya
wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Syarat tuntuman mo Allah Ta'ala supaya di kalamuran haram inamun gaji mo yato, inamun paghinang mo yato di kalamuran haram. Na matao diyan. So pamalong taon hinang mo, naghinang ka. Minoy ikaw. 2 kajam, 3 kajam. Uno ba, nagdusa kita atau way? Nagdusa kita. Pasal inya to, pagjanjihan niyo, 8 hours hinang mo, naghinang ka 6 hours, minoy ikaw 2 kajam, mayroon pangati sin tuwan, way ikaw minsan na may way ikaw uno, nagdusa ka. Nagdusa ka. Kanda lang sin Allah Ta'ala, while siya kita ni ba, niya specify uno hinang. Fa idha qutiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Panglawag ka mo lang niya sin, risiki sin Allah Ta'ala. Uno na, hinang, office ka, atawa business, magdaragang ka, sa in short lang niya, wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Suwayat to, tiutumtum sin kita. Na inyat to, naghinang ka, umiyat to ko pahinang mo, mahinang niya to ibadah. Mahinang niya to ibadah, malago ibadah. Misan inambok dinar, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambok dinar, gastuhon mo pag-jihad. Ambok dinar, gastuhon mo pa pag-talabul ilm. Ambok dinar, magasto mo pa anak asawa mo. In malago dito lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pahala, in nagasto mo pa anak asawa mo, ahli mo. Mas malaki pahala makaong dito din sin nagasto mo pa among gasto mo pa jihad atawa uno. Sa subayat to in day nga halal in gasto mo kanila. Pasal inya to nakasudya pa ibadah. Ibadah malako. In nagasto mo kanila. Di man jari in kita among in pipikit tayo to among bangman kita bangman aw ni pakaunta. Subay intikilon mo lillah. Hindi ta sin Allah Ta'ala lang niya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ito sila ya Muhammad, insambayang ko, nusok, in pagsumbay ko. Kasi in mga pabaitaan dito, sin Allah Ta'ala, in mga munafikin, mga musyrikin, mga Yahud, wa mahyaya, iban sin kabuhi ko, iban sin kamatay ko lang niya, lillah. Lillah. Inatin niya, hakatan sinamon kabuhi mo yato, paglawag mo hinang, paglawag mo amo in makaon sin pamilya mo, in katan niya to lillah. Din dito mahinang siya ibadah. Ibadah malako. Ibadah. Sumulog ka sin amuin tamungon mo, bismillah ka, ibadah. Makawak ka rito, pahala malako. Nawayroon na amuin lang ta tawaron ta, amuin lawagon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, kiukumplito kita. Sa apabila di tayo hinangon, amunin tuin lang sin Allah Ta'ala, mala tuyaday ka syugla, walam asdu fakra. Hinangon ko lang niya, patauron ko hinang, di mo nakawakan in pag-ibadat pa Allah Ta'ala. Di mo na mahinang. Apabila in ikaw, bukon amuin ikhlas, sin pag-ibadat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kirasahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mapatut-katuk tanyo, hadunya ini kawain kita niyo buhik pa,
Densin may naat sambil pamahapon. Bangkaw abutan may naat, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Atau bang isa-isa mo, ikuan mo balan mo, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilayhin nusyur. Sukul ko pa Allah Ta'ala, abutan kau adlaw, wa ikaw miyatay. Bangkaw abutan mahapon, alhamdulillahilladzi ahyani bangkaw abutan mahapon day sa magsukol alhamdulillah alladzi ahyani. Ha? Magsukol ko pa Allah Ta'ala, in ikaw yabutan ko mahapon, wa ikaw miyatay sin may naat. Sabang yato hinamunta, consider niya to katan ibadah pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ayaw tayo sab kalupahi, inamuin mga wajibat. Muna-muna, as-salah, insambayang. Amo yan, sa lagu-lago, ibadah, sin manusia, insambayang. Pasal, bita sin hadis, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. In muna asubon kay mo adlaw akhirah, akatan sin ibadah, mahinang mo. Adlaw akhirah, in muna asubon kay mo in sambayang. As-salah, nagsambayang ka. Ikaw makaputing. Pasabit asin Allah Ta'ala, alam Quran, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Adlaw yan lang sin Allah Ta'ala magsaksi in 25 alsina mismo indila mo siyanin mamay talong niya, waya ko nagsambayang. Misanin baya mo mamuting sa indila mo mamayta. Na din dito, ay ko nagsambayang, unin ni baita sin Allah, kiluan nyo pala.